Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Şu bu dünyalarını yoktan bar kılgan, bizlerni her daim özünün iksiz şiksiz nimetleri bilen nimetlendirip duruşu Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ya iksiz şiksiz hamd senelerimiz, şükrenelerimiz bulsa yarar idi. Hem de sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ko'ngillerimizning türlerinden çıkıp durgan salavat şerifelerimiz irişte yarar idi. Elhamdülillah, hürmetli din kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar. Allah Teala yine Cuma günlerinde, Seyyidül Eyyam, en hayırlı adnanın günlerinde hem bizge şuşunda jiyilişirga nasiplerden kıldı. Hem de Allah Teala şuşunda kilülerimiz sebepli kimçilik günah hatalardan, arınırga nasiplerden kılsın. Her bir adımlarımız sayın, hem de şuluk adımlarımız sayın, hem bizge izgiliklerimizni arttıruvuzna nasip ve müyesser eylesin. Hürmetli din kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala şundapta bu turmuşumuzda iksiz şiksiz nimetleri bilen bizni nimetlendirip dura. Hem de şu nimetlerden elbette indi biz yaratkan nimetlerinden birisi bulup turgan ul rizqimiz. Aşı turgan aşlarımız, itlerimiz, hem de başkalar şu temne ibirlerimiz Allah Teala'nın bizning turmuşumuzda bulgan büyük bir nimetleri. Hem ona karamastan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta kişinin tutura ala turgan en naşar savutlarının nindi savut bulup tura deb kile hadislerde ol da bolsa aşkazanı dey. Yani en naşar savutlardan bulup tutura algan savutlarının en naşarlarından ol da bolsa kişinin aşkazanı dey. Әйе, biz türlü savutlarga rizq tuturup koya alabız, mesela saklar için hem de başkası, ama indi aşkazanımızı tuturup aşıyız iken, indi ol ışraqda bu bizning aşkazanlarımız en naşar bir savutlardan bulup getirildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuşa sözlerden anlaysızdır indi bugün cumğabızda indi biz azmi köpmü şuşa aşav meselesi turunda söyleşip gitecekmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e günlerinin bir gününde sahabeler kileler. Ya Resulullah deyip biz aşağınımızdan bereket tabi almayız deyip. Duymayız diye aşağımız bilen deyip. Köpmü aşağısak da duymayız deyip. Elbette indi alarının aşağıları bizden kibik değil. Ama karamastan indi duymayız diler. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Belki siz de ayrım aşıysızdır dey. Müteferrikan ayrım aşıysızdır dey. Eyye dey biz birbirimizden ayrım aşıyız dey. Hem de Peygamberimiz ayta birge aşağız dey. Ul ışraqta bereketli bulaşaq rizqigizning dey birge aşağanda. Kızganışqa karşı bu bizning gailelerimizge de kilip kirgen bir problemi. Gaile bir toplanıp aşı almay bugungi kunda. Bala, min kompüter aldığında, benim oyunum var, benim dersim var, men şunda aşıyım. Eti, men televizor qarayım, futbol bara, başkası bara, men şunda aşıyım. Hatınga ağır indi tiginde de taşırga, bunda da taşırga kerek, tigile yaşatırga, bulay bir yuvasın, iki yuvasın. Yani bu bir sünnetsizligi bizning bereketsizligi. Aile bizge kilip kirgen. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşağında şakra birge aşarga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı kişi bu dünyada yaşayan. En kurkem misal bizning için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna göre anardan misal alabız. Aşağı nişik ulaşagan bereket şununlarda yaşırıngan. Peygamberimiz yerge oturup aşagan. Biz ise yok bu vitinde artta kalgan bir zamana urundıklarga oturup aşık deybiz. Yok, en hayırlı misal Peygamberimizning turmuşu, en hayırlı aşağı idende aşağı hürmetli cemaat. Ne deyseniz de, o'zingizni nindi современный bir kishi etib sanasag'iz da, en ko'rkami shulay o'tirib aşağı. Birge aşağı bir savutdan bu sünnet yo'qqa chiqdi. Her birimiz ayırım bir savutlarga qo'yib aşıyız. İmiş jirengich bir savutdan aşağı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağında barmaklarında yalaytırgan bulgan. Hadislerde kile, sahih hadislerde. Ya bu qustura turgan aybirlerden qoy bir kishi aytdi. Ya sen o'zing qusuq bo'lib bitgansin endi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay işlegen en күркәм bir misal. Şuna күрә аның sünnetine tege aşkazanını bulgata торган әйбер дип әйтмәгез bir кашанда. Şuna bereket de yok. Rizikni bir saattan aşağında urtaga Allah Teala'nın bereketi inip tura. Ne kadar kübrak kullar bir saatka suzula iken şul hatlik bereketi de kübrak bular riziknin. Şu az rizik bilen de indi tuklanabız. Hem de faydası da bula hürmetli cemaat. Küp aşamış indi bütün zararlarımız, hastalıklarımız aşkazandan kaynaklana dedik biz. Aldağı cümgalarda da bunun hakkında söylegen idik. Aşağında da tige aşağı bitirge tarışıyıq. Sünnetlerge unutulgan bir sünnet indi sürtüp kuyu. İpi bilen mi yaki barmak bilen mi sürtüp kuyu. Savut sabanlı bu da unutulgan sünnetlerden. 70 hastadan şifa var deyip Peygamberimiz bizge o şifa yok kirek mi aşağı bitirmeyeyim deyip işi bitirmeyeyim deyip her vakit az mı küp mü kaldırabız. Rizikni da şeyini de şulay yok. İmiş Avrupa'da şulay mı aşıyorlar. Avrupa'nın modası kirek bit bizge. Gafu itigiz artqı yolların yuva bilmegen bir halıktan misal alıp yaşayız. Xitay yaklarında da aytalar, anda aşağı bitirmev, özünün bayitip ko'rsatuğun, edepli, ahlaklı kişi iken ko'rsatuğ, aşağı bitirmiş ezgine rizik kaldırın. Ya embriyon balalar aşağı yata turgan halıktan misal alırga mı bizge? Her bir silkingene birini aşıy turgan halıktan mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en көркәм misal. Şuna göre nişik sünnette kileyken şulay yaşarga kirek. O vakitte bereketi de bula, bu dünyada da faydası ahiretke de fayda bula. Şuna göre ironik hürmetli cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuşun aşağı meselelerin her bir aybirde sünnet var. Aşağıda, oturuda, şuna göre idetige nindirek, ılırak, maturak, urundıklar satıp alayım öyle deyip uylarga kirek mi? Bir maturgana tebenekkine bir stel alasın da urundıklar saylap yatığından kıtılasın. Alaysa nindi alayım iken, dubovoy alayım iken, kayın bilsin mi, imenden bilsin mi, şitildi imenlerinden bilsin mi deyip gazaplanıp turmuşlarını bitireler. Hem de indi hürmetli cemaat aşağında küp aşamaz kayındı. Hansın bilemiz, aşkazanını işke böldürge, her birimiz bile. Biz indi aşıyız da aşkazanını aşağı bilen tuturabız, buğazımızını su bilen tuturabız. Anlar indi hava alırga orunda kalmay. Aşkazanını işke böldürge degen, teki bütün üstten asqa böldürge demegen. Aşkazanını işke bölemiz, bir ülüşü aşağıga, bir ülüşü suğa, bir ülüşü nefis alır için, sularga jaylı bulsun deyip. Bu vakitte bedeninizde selamet bula, güç kuvvet de bula, tuktavsız yıkımda sırap yürümeyi tenimiz. Niçin küp yıklarga yaratabız bugün günde küp aşıyız çünkü. Ez aşasak yıkığımız da eze yeşek. Bedenge ağır bu hatlik rizikni işkertirge. Tege bir nige bir balnoyga indi birau kelgan da vrachga tabip yazgan ekan minarga diyeta. Nishig asharga. Bu hasta uqida qog'ozin doktordan so'ray ekan, "Qarali doktor" dey. "Buni oshaganchimi, oshagandan so'ng oshargami?" dey. Ya'ni doktor yozib bergan shu xatlik az osharga yozgan, bu aptirab, "Buni oshaganchimi, oshagandan so'ng oshargami?" dey. Şulay kubitib aşıyız biz hürmetli cemaat. Hem tegi bir jumgada da söylegan edim metinde qiziq etib. Belki işitmevçiler bilgandir bir qabatlab aytayım. Bir hazret söylegani o'tirabız bir majlisda dey. Birov aşıydı, to'xtovsiz aşıy, kubitib aşadı endi. Bu tuli bitdi endi bildi, rizqqa qaramaslik halga jetdi. Yarar bildi olib qo'ygiz menim oldimdan dey, aşamayım dey бүтән dey. Yarar stolni jiydilar dey. Stolni jiyib chiqardilar rizqni, stolga keltirib paxlava kelib qo'ydi, neye kelib qo'ydilar, paxlavasin qo'ydilar da dey. Bu paxlavaga suzila osharga buni, oshab o'tirib paxlavani. Bey to'xtala deyim. Sen bit oshab to'ydim bit endi sıymaslik rizqni bir ko'rmaslik darajaga jetding bit endi nega tom paxlavaga tortilasing degan narsa dey. Mana qarali dey, ko'z oldinga masjid keltir dey. To'li masjid dey kishilar bilan to'lgan dey.
Әгәр дә ул мәчеткә ди тулы була торып та солтан килеп керсә, солтанга мәчеттә урын тапмаслармыни ди. Менә бу пахлава да ризыкның солтаны ди, аңарга илнәмәгәр урын табылыр ди. Шунан кебек инде тиге тутырмаска хөрмәтле җәмәгать. Һәм дә инде Аллаһ Субхана ва Тааля инде оқып киткән аяти кәримәдә әйтә, Бақара сүрәсенең 168-нче аятында: "Эстаизу биллаһ, يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين." Монда гомумән кешеләргә карата мөрәҗәгать итеп әйтә Аллаһ Тәала: "Эй кешеләр, ди, җирдә булган ризыклардан халал, таyyib, чиста булган ризыклардан ашагыз ди, шайтанның юлларына иярмәгез ди. Чынлыкта ул сезгә ап-ачык дошманнардан ди." Көннәрнең бер көндә Ибн Мас'уд радияллаһу анһу ашап утыра, бер ризыклардан ашап утыра, хәдистә китерелә, хәтерләмим нинди ризыклардан. Ашап утыра ризыклыны, һәм дә кырыенда утырган бер кешегә әйтә: "Мә, син дә аша", ди. Бу кеше әйтә: "Юк", ди, "минем ашыйсым килә, ашамыйм", ди. Ибн Мас'уд әйтә: "Ни өчен ашамыйсың", ди, "Әллә уразадамы", ди. "Юк, уразада түгел", ди. "Мин ди үземә сүз бирдем, ди, шушы ризыкны бер кашан да капмыйчакмын, үземә харам кылдым бу ризыкны", ди. Ягъни сүз бирдем, моңарга тотынмыйчакмын, дип. Ибн Мас'уд нәрсә диде? "Иннаху мин хутуати шайтан", бу ди, шайтанның юлларыннан, ди. "Ни өчен син үзеңә Аллаһ Тәала сиңа халал иткән әйберне харам итәсең", ди. "Моңардан ваз кеч", ди, "биргән сүзең өчен", ди, "өлешеңне чыгар", ди. "Һәм дә инде бу ризыклардан аша", ди. Бу мисал ни өчен бүген туры килә? Бу вегетарианствога туры килә торган бер сүзләрдән. Кайбер кешеләр үзләренә бүгенге көндә итне инде харам кылдылар. "Ашамыйм, сүз бирдем ит ашамаска". Я, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям иң күркәм кеше ит ашаган. Аша итеңне, нәрсәсе бар моңарда? Бу бүгенге көндән бер уйланып чыгарылган бер юллардан, ни өчен хөрмәтле җәмәгать, ит ашамаган кешенең куәте булмый бала табырга да хәтта. Бу кешенең санын әзәйтер өчен чыгарылган бер мәсьәләләрдән. Ит ашамаган хатын балага уза алмый, ашказан нәрсә ди, организмың нәрсә ди? "Я, синең көч-куәтең юк бит инде, нинди тагын бала үстерергә җыенасың", дип организм бирми балага узырга. Шуңа күрә ашагыз итне. Моның бер зарары юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ашаган икән, иң күркәм кеше ашаган икән, ни өчен без ашамыйк? Әйе, теге туктаусыз ит кенә ашап утырырга димәгән. Итнең дә зарары бар. Хәбәрләрдә килә, әгәр дә кеше 40 көн дәврендә һич туктамыйча ит ашаса, аның йөрәге катылашыр, ди. Ягъни 40 көн арасында бер көн булса да итсез бер көн үткәрегез. Аның орнына шикләү күтә, башкасы фасоль кебек шушында итне алыштыра торган, көч бирә торган ризыклар бар. Теге туктаусыз гына ит ашамаска димән, иттән дә ваз кичмәскә. Моның бер зарары юк, хөрмәтле җәмәгать. Шулай ук, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу аят иңгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямда хәбәрдә китерелә, Саад ибн Абу Ваккас радияллаһу анһу кырыенда утыра. Һәм дә Пәйгамбәребезгә әйтә: "Я Расулуллаһ, минем өчен дуга кыл", ди. "Минем дугаларым кабул булсын иде", дип. Пәйгамбәрбез әйтә: "Я Саад", ди, "халал ризыктан гына аша", ди, "дугаларың кабул булыр", ди. Һәм дә бил, ди, Аллаһ Тәала белән ант итәм, ди, кешенең ашказанына берәр кисәк кенә булса харам ризык керсә, ди, 40 көнлек гыйбадәте кабул булмас, ди. Һәм дә харам белән үскән иттән, ди, җәһәннәм утына лаеклы булыр, ди. Хөрмәтле дин кардәшләрем, халал харамны аярырга өйрәнергә кирәк. Бу безнең вазифабыз. Бу безнең өчен фарыз булып тора. Без белергә тиеш, нәрсәне ашарга ярый, нәрсәне ярамый. Бу теге халал шалынган ит хакында гына сүз бармый. Әле буны да кайберебез белми. Тавык тигәчтен дуңгыз булмаса халал инде. Әле дуңгыздан да хашы көләләр, мәчет арасы кырыенда 7 мәртәбә әйләнсәң, ансы да халалга әйләнә имеш. Бу сүзләр белән шаярмагыз, бу авыр мәсьәләләрдән, хөрмәтле дин кардәшләрем. Буның белән диннән чыгып китеп була. Шуңа күрә тавык кына түгел, тавыкның да халал икәнлеген тикшерергә кирәк. Бисмилlah белән "Иннама харрама алейкум" дип башлана торган аятта Аллаһ Тәала дәвамында әйтә: "Ва ма ухилля ли гайриллаһ", ягъни Аллаһ исеме белән шалынмаган әйберләр дә сезнең өчен халал түгел, харам кылынды. Бисмилlah әйтелергә тиеш. Бу итмәсәң, ит кенә түгел, әле халал юл белән дә табылырга тиеш, кәсебең дә халал булырга тиеш. Теге урланган тавыкны бисмилlah дип чалдың, ни чалмадың, ни ул синең өчен барыбер харам булачак.
Шулай хөрмәтле җәмәгать. Карарга кирәк, каян ничек аласың? Элекке заманнарда инде буңарга бик диккать иткәннәр. Хәтта ки әби бабайларыбыздан китерелә, көтүләрен өйгә алып кайтканда көтүләрнең үзенең сыерларына, авызларына капчык кидерә тиргән булганнар. Ни өчен капчык кидергәннәр? Дәүләт басуына кирип, аннан будай ашап чыкмасын дип. Харам ризык сөт белән балаларыбызның ашказанына эләкмәсен дип капчык кидерә тиргән булганнар. Ә безнеке бүген әйдә дәүләтнеке бит. Дәүләт урлаша, без дә урлашыйк, әйдә. Аннары аптырыйбыз, ни өчен гыйбадәтебездән тәм ала алмыйбыз, ни өчен Кур'ан ятлый алмыйбыз, ни өчен иртәнге намазларга тора алмыйбыз, аптырыйбыз. Шулай Куртуби тәфсирендә китерелә, Сахл ибн Абдулла радияллаху анхудан китерелә тиргән сүзләрдән кеше эш әйберне үтәсә котылыр ди. Birinchisi de halal rızık aşasa de, ikincisi farzların ötese, üçüncüsü sünnet boyunca yaşasa de. Halal rızık aşasa, farzların ötese, sünnet boyunca yaşasa. Başka bir galimden kitirile, kişi de tulusunca ilimge erişir de, tulu ilimli iya bulur de, beş eybiri bulsa de. Allah'ını tanısa de, Allah rizalığı için bütün gamellerin kılsa, hakni tanısa, yani hak bilen batılını, halal bilen haramını ayırsa, sünnet boyunca yaşasa, hem de halal rizq aşasa. Allah'ını tanı, hakni ayırı, Allah rizalığı için bütün gamel kılı, şulay yok, halal rizq aşav, sünnet boyunca yaşav. Bu eybirlerinin birisi gine bulmasa di, gameller köklerge aşmazdı. Amellerin asılıngan kiliş kalır, kabul etilmezdi. Buna okşaş ayet başka yerde, şulay devamında bu Bakara suresinin 168. ayetiydi. Devamında 172. ayetinde Allah Teala buna okşaş ayet getirir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Birincisinde umuman kişilerge idi. Bunda indi tağın bastırıp Allah Teala tağın da iske düşürüp ey müminlerdi. Ey iman getirişlerdi. Rizqning tayyib bulgan şista rizqlardan gına aşağızdı. Hem de Allah Teala'ga şükrene kılığızdı. Şuşu rizqlarınız üçün şükrene kılığızdı. Şükrene üç türkümge bölüne hürmetli cemaat. Yürek şükrenesi yani Allah Teala'nı tanıp, Allah Teala'nın birgen nimetlerini tanığı, halal bilen haramına ayırı. Yani yüreğin bilen inanı. İkincisi dil bilen şükür şuşu inanganlarına kabul etip dil bilen Allah Teala'ga Allah'a şükür diyor, elhamdülillah diyor, razılık bildiru tilin bilen. Üçüncüsü ol da bulsa indi bedenin şükrü, bedenin nersege kullanı Allah Teala'nın razı bulgan amellerine kullanı. Namaz kılığın, uraza tutuların hem de başkası. Mine bu indi şükrenenin türleri. Allah Teala'ga şükrene kılırga şakra hem de galimler mine bu ayetini anlatalar. Tağın bir bunda şirat var, nişik bara başta Allah Teala halal rizq turunda söz alıp bara. Anları şükür turunda, anları gıybedet kılı turunda. İn kuntum iyyahu ta'budun Allah eğer de siz Allah Teala'ga gıybedet kılsanız. Şuna göre bunda galimler bu ayetten nerse diler. Şükür ite alsın için kişi hem de gıybedet kıla alsın için kişi başında nerse koydu Allah Teala halal rizq aşav. Şükraneli yürek tilisiz iken, gıybedet kılganda tem bilen gıybedet kılırga tilisiz iken, halal rizq aşağız. Hem de indi tanılgan meşhur hadislerden Peygamberimiz Ebu Hureyre radiyallahu anhudan kelgan hadis-i şerifinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta İnnallâhe tayyibun la yakbalu illa tayyiben. Allah Teala paktır, kimşiliklerden şistadır Allah Teala hem de tayyib bulganını gına kabul ite. Yani şista ibirlerini gına kabul ite Allah subhanahu ve Teala. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ite ve innallaha emeral mu'minine bima emara bihil mursalin. Allah Teala müminlerge emir itti şulu gaybirine nerseni emir itti özünün peygamberlerine. Hem de Peygamberimiz bu hadiste ayetler okup gite. Birincisinde
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم diye Allah Teala ya peygamberim aşa şista halal bulgan rızıklardan salih ameller kıl şun barlıkta Allah Teala sizin ni kılganlarından haberdardır alimdir bile Allah Teala. Hem de şunda ayet üstep koya mene biz okup gitken Müslümanlarga karata ya eyyuhallezine amenu kulu min tayyibati diye başlanatırgan. Ey iman etkenler Müslümanlar siz de halal rızıktan aşağız. Yani ni emir etti peygamberlerge şunu emir etti müminlerge Allah Teala. Hem de bu hadisinin devamında ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir misal getirdi bir irat hakkında. Bir irat di uzun seferge çıkan di. Uzun bir seferge çıkan bir iratını göze alağız di. Onun şeşleri tuzu bitken, üstleri kiyimleri tuzanga batkan. Yani bunun bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne eyteskile? Bu bik ağır halde bulgan, seferde bulgan. Biliriz musafirlerin duaları kabul bula. Seferi de jingil tugul, uzun seferli bir kişi. Şeşleri tuzu bitken, kiyimleri de indi tuzanga batkan. Yamuddu hem de o özünü kulların kuklerlerge suzup ila semai ya Rabbi dip dua kıla. Yani tuktavsız dua kıla tırgan uzun seferde şeşleri tuzgan, kiyimleri tuzanda kulların suzup kukke ya Rabbim dip dua kıla tırgan kişini güzel Allah'ızdı. Misal itip getire. Hem de devamında ite وَمَدْعَمُهُ haramun. Anın yaşagan rizığı haram. وَمَشْرَبُهُ haramun. Anın içken suları, rizıkları haram. وَمَلْبَسُهُ haramun. Anın giygen kiyimleri haram. Hem de وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. Anın teni de haramda üsken. Yani ol ömür boyu haram rizık aşağandı. فَأَنَّا يُجِيبُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. Hem de nişik indi anın duaları kabul bulsun diye Allah Teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani anın nişik dualarına cevap verilsin, indi nişik duaları kabul bulsun indi diye. Yani kurduk ağır halde, uzun seferde dua kıla ya Rabbim deyip ama bütün eybiri haram, rizığı haram, işkeni haram, giyimi haram, işlegen akşaları haram. Nişik indi anın duası kabul bulsun diye. Şuna göre kaybir şakta aptırıyız ne için dualarımız kabul bulmay. Kuş sağlık işlegen akşabızga, kuş sağlık aşağıdan rizığımızga, işken sularımızga, kiyimlerimizge. Yani işlegen kesip itken yollarımız halal mı yok mu ikenin her birimiz tekşirik. Hem de ironik ni halal ni haram rizıklarını da aşağında sastafların okup dururga uyalmağız hürmetli cemaat magazinde bası. Bu da ibadet. Bunun için de savab alacaqsız. Tizgine tuturdum da alıp qayttım tugel. Basıp okup dururuz uyalmağız. Savabını alasız. Çünkü siz Allah rizalığı için gayləginizini halal bilen təmin eterge tırışasız. Allah Teala bunun karşılığını bu dünyada da ahirette de hiç şeksiz birecek. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, Allah Teala hemme bizge indi dualarımız kabul bulurluk derecede şahıslar bulurga nasiplerden kılsın. Aşağıdan rizıklarımız, kesip etken akşalarımız fakat halal yol bilen tabılgan buluların nasiplerden eylesin. Allah Teala hemme bizge indi ailemizde halal yol bilen təmin eterge nasiplerden eylesin. Hem de Allah Teala hemme bizge Firdevs cennetlerine erişirge nasip ve müyesser eylesin.